Assalamu alaikum, урматтуу Ишек Кабар YouTube каналынын катталуучулары, урматтуу мекендештер, амансыздарбы? Бүгүн биз кайрадан эле неме сунааларды тартууну улантабыз. Биз менен чогуу болуп туруңуздар. Видеолорду аягына чейин көрүп туруңуздар. Каналга каттала электер болсо, каналга катталыңыздар, комментарий жазыңыздар. Биз сиздерге колдон келишинче кызмат кыла беребиз. Биринчи эле ушул жерде турган 124 Мерстен баштайын. Бул жагында Nissan Primera да турат. Ушул Мерсте биринчи баштайын. Мерстен жылы 91. Коробкасы механика, 5 ступка, объем 2, газ, бензин 270 000 сом. Телефон номерге чаласыздар 505 00 82 40. Ушундай номерлер. Bu жақта Passat B3 жылы 91, 5 ступка, 2 куб, карбюратор 260 000 сом. Телефон номерге чаласыздар. Үстүндө люк жок. Ушундай Passat B3. Премьерада кагаз жок экен, достор. Тарпайлай коелу. Ушундай. Бул жакта Audi A6 универсал. 99 жылы 2.4. Расход 810. 5600 доллар. Телефонуга чаласыздар. Ушундай универсал A6. Урматтуу достор, бул жакта Golf 3 кара түстө. 92 жылы 1.8 бензин. Басын келишимди жазып тур, телефон номерге чаласыздар. Тарпайлай коем. Хорошо. Ооба, болот. Бул жакта 210 Мерс. 98 4.3 автомат 6800 доллар. Телефонуга чаласыздар. Жок, азыр өчүрүп коем, байке, өчүрүп коем. Ушундай Мерседес. Мына Golf 2. Жакшы абалда. Көрүңүздөр. Жылы 90. 1.3 экен, инжектор. Коробкасы механика, 180 000 сом. Телефон номери. Башара? Качательно сколько? 170. Жага 180 жазган экен. 170 000. Боло турган. Үстүндөлүк бар. Мына Golf 2. Бул жака дагы басабыз. Бул жакта Audi 80. 87, 1.8 механика, 180 000 сом. Өчүрөм. Аз бул жакта токтотсо болбойт да. Өчүрүп коем, өчүрүш эле керекпи? Болду, өчүрүп салам. Бул жакта Passat B3 универсал. 92, 5 ступка, 1.8 моно, 240 000 сом. Телефонуга чаласыздар. Audi S4
Көріп қойыңыздар. 94 екі объемды механика 300 000 сом. Телефон номері. B4 универсал. Жылы 96, 1.8 моно, механика 345 000 сом. Телефон номерге çalasыздар. Шундай. Бұл жақта жақшы алда Volkswagen Vento. Көріңіздер, қызыл түсті. 91, 1.8 механика 280 000 сом. Телефон номері. Салам алейкум. Бұл отырған қанша болады екен? Бұл ұшы чалқақ дөшірет ошондан берді. Шоға, Шындай көріңіздер, Vento. Номерге çalыңыздар, түшіп берем деді. Бұл жақта дағы мыналар тұрады. Mercedes 124 универсал. Жылы 90, 2.3 механика 215 000 сом. Телефон номерге çalasızlar. Burada Volkswagen Vento 94 1.8 benzin 360 000 сом. Жанында C4 Audi. Soğan 92 екі объемный моно механика 350 000 сом. 554 16 09 06-ға çalasыздар. Şunday Audi. Bu жақтан Nissan Primera 2002 1.8 300 000 сом. Telefon номері. B3 универсал ақ түсті. 1990 жылы 1.8 моно 5 ступка 300 000 сом. Телефоныға çalasыздар. Салон ашық екен. Пробег 248 000 километр жүрген. Бұл жақта дағы бір Vento. Жылы 92, 1.8 моно механика. 260 000 сом. 0701 22 07 09. Şunda Vento. Жаңа Mercedes 124 кузов 94 екі объем автомат 400 000 сом. Телефонға çalasыздар. Mercedes жағында A6 98 24 объемды коробка автомат 400 000 сом. Телефонға çalasыздар.
дагы бир Мерс 94 эки объемда. Басын жазбаптыр, телефондорго чалган. Байланыш көрөсүздөр. Хорошо. Шундай бул жагында вента. Ушуну тартайын, чыгарылышты жыйынтыктайм. Bir 8 Mona, жылы 94, mexanika 5 stupka, 300 000 сом. Telefon номерге çalasızlar. Üstünde lük var. ESM maşinanın içinde tartıp payları. Bunday içki salonu. Pробег 400 000. Şunday dostlar. Men çağrılışты жыйынтыктайм. Kийинки берүүлөрдөн саламдашканча саламатта туруңуздар, тынч болуңуздар.